Dobre hral. Emil? Neplatí. Emil, začínaš. Prečo? Idem ja. Choď. Ja idem. Ja už som išla. Tak choď teraz. Ja nič nemám. Tak si zejdeš. Čo chceš, Mika? Počkaj. Vieš čo? Ja neviem. Asi ti moc nepomôžem. Asi ne. Počkej. On skončil. Počkaj, Emil, počkaj. Emil 3. Ja som nič nedala. Absolutne žiadnu cestu. Nič nemáš. Detaily. Proste. Ďakujem. Sorry. Ale tie videá na YouTube až na 20 dolných a každé druhé super. Tak ideš proste. Idem. Idem. Dojde. Ide Emil. Emil, ideš? Prdele. Ja som vyhrala. Ja mám. Ešte jak iné chutí. Dobre, idem ešte na nešu teba. Musím ísť do toho ešte Emilovi, lebo keď sa mne nastane. Za koľko peniazí by si sa postavila s Rosánom? Za koľko? Páťo, moje pekne. Ja by som sa za nič nepuskávala, ale v pohode. Čím to bude? Za koľko by si Páťo? A ešte tak, že koľko si na to chcel Paťo. Ja by som sa nosil to v pohode, ale... Tak aj ako Luciou, to neviem. Nie. Nie. Na ucho, vieš. To je také pekné. Naša do ucha. To je nechutné. Máte všetci 4 a ja 5? Taká, ty si fakt ako, Beba, teraz ťa vrátim a idem zase. Beba, ideš. Nejde, Emil. Emil, ideš ty tak nejsi. Emil, nejsi. Nej, doteraz nejsi takto, Emil. To nepleť ma, dobre? A ty Peťo? To je ako otázka, za koľko by si sa dal vysať vysávačom? To páči za koľko? Čo chceš? No. Aha, no dobre, tak ja neviem. Ďakujem. Ale idem? Zauč. Ako ďakujem. Nič nemám. Tak ako malinko, čo mám robiť? Ako vyhrané. No teraz dodal prvé to leto. 3. Hej, páčte. 1, 2, 3, 4. Emil, ideš. Že prepáč. Ne. Lebo sa to sladká. Emil, mohol si mať 12. Buď mi vďačný. Idem? Idem ja. Ale keby si počula. Ahoj, Borbík. Idem ja? Prečo som ti to dala, lebo si vedela, že mi káte. Lenže ja som to nedal. Idem? No, nedal. Hovorím jak Emil, bože. Ja som žena. Žena. Idem? No. Ne. Idem ja. Tak, čau. 90. Tie miery. Čo? Vôbec nechcem. Čo chceš? Počkej. Tak, V tej rodine sú miery. 50, 130 a 50. ja nemám. No tak. Asi ma za... Emil skončí a... Počkej, koľko si ich bere? Tak nebudem Emil. Mika chodí, dobre, lebo ja nič nemám. Dobre, Emil, ideš. Paráda. A furt vyhrávam, musím vyhrať, lebo nechce byť na úrovni Emil. A ja sa hrám. Ja mám 4 karty, tak sa menuješ?
Ještě všetko. Jdem. To bylo slabé, čekala jsem, já jsem to To je to pěkné, ale tak bíhá do lidí. Bývá, ale jako... Prospech. Jo. 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 A opět. Dobré, a opět. Tak když to tak slyšel, tak moc nejde. Buď na mě mladí, kdo tam nechce místa. Já jsem si volí mobil v ruce. Emil. Kdyby chlap naší grupe. Já nevím. Rebel. Hej, pak Southfield Rebel na Rebel. Jak se zaopřuje? Čistý underground. No, takovou reklamu si uvidá Emilek. Je oblečený ještě slávka. Ještě Moskova? Speciálno. Ne, Moskova nejde. Aha. Ne, ona si každý. Nemám. Potom musím mať... Dobre, tak dáme to. Aha. Můžeme jít? Vem se zastavit? Vem se zastavit? To máš červený. Hej, já jsem to dobrota. To jde. Já. Tak já To akože kameruje. Vidíte? Moje sexy špeky, pozrite sa na to. 47 ja. A v tom prúdniku 120 zase narastla. Môžete žalúdel, krdlo. Že mi je to jedno. Šláhne mi krdlo. Stojte, ale neviem čo, ale stojte. Tak stojte, raz, dva. Úplne lepšia medzi gače. Ideme. Au. Hej, to si dobrý mobil. Počkaj, aj to je lepšie, než si dám asi prístroj. Stojte. Idem ja, počkaj. No, proste chýmami. Vidíte, ako som na teba dobrá. So mnou, ale ježiši. Prísne za prísne. Ja nemám. Mám dlouhou hra, nevadí? Na finále. Nevadí. Mám jinak červeň, ale nikdo to nemáte. Emil skončil? Hej. Ale skončila se našeho horníka. On skončil, ja som ťa počkať, kto si, že ty skončil a ja idem proti nemu, hej? Asi áno. Ďakujem. Aha, dobre. Tak je to. Máš choď. Hej, koľko? Natáčate 15 minút? Tam dá, čo? 8.30. No. Ešte hodinu? 8.30. Hej, 8 hodín. Ideme už od 5 ráno, štartujeme na štát. V Dubravke. Kúpame na Zochove 15. Tretí poschodie. To hodinou končíme. Asi áno. Ešte to bude, že potom nekončím. Aha. Ty si jaká krutá reperka. Ty si jaká krutá reperka. Jo. Jo. A on vyhral, a som prdeli. Prdeli, no prdele, no. Vyhral bratník, ktorý na čauku zakúpila. Malbek sa neovládal. Dobre. A Beba vybuchla. Ja to cítim, že teraz vyhrám. Cítim to.
neúplne. Vidíš aj toto? Ty si také bezcitné. Ale som bola sadistka.